Karasira Aimable Uzaramba wamenyekanye nka Porofeseri Niga yapfuye mu gihe yitegura gusohoka igorora rya Nyarugenge. Itangazo ry'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rivuga ko Karasira Aimable Uzaramba yapfuye aguye mu bitaro bya Nyarugenge nyuma y'uko afashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo. Itangazo rigira riti yajyanwe mu bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. RCS ivuga ko itegereje raporo y'abaganga ku cyateye uru rupfu. Umuvugizi wa RCS Sengabo yavuze ko Aimable Uzaramba Karasira akimara guhabwa impapuro zimurekura yanyweye imiti mu ruhame hanze mu mbuga y'igorora rya Nyarugenge mu gihe yari ategereje ko umuryango uza kumutwara. Ubuyobozi bw'igorora bwihutiye kumujyana kwa muganga ari nawe yaje kugwa. Umunyamategeko wa Karasira Evode Kayitana nta byinshi yavuze ku rupfu rwe, gusa yabwiye Umuseke ko yamenye aya makuru ndetse ko mbere y'uko amenya iby'urupfu rwe atari yabanje kubonana nawe. Karasira wamenyekanye nka Porofeseri Niga mu buhanzi yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Yari arangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye Nyanza kuwa 30 Nzeri 2025. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byari iyezandonyi no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanwe, no kuvuga kashi, n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki ndetse na mobile money. Ku munsi w'ejo tariki ya 6 Gicurasi 2026 nibwo byari byitezwe ko asohoka igorora rya Nyarugenge, ariko bikavuga ko yabanje kunywa imiti myinshi y'uburwayi asanganywe akabanza kujyanwa mu ivuriro ryo mu igorora nyuma akaza kujyanwa mu bitaro bya Nyarugenge. Karasira wavugaga ko azira politike, urubanza rwe rwaranzwe n'udushya aho mu bihe bitandukanye yazaga mu rubanza yambaye inkweto z'imbusane, amashapure na Bibiliya mu ntoki, ndetse agakora ibimenyetso bidasanzwe bizwi mu buhanzi. Iyi ni Tayari Insight Rwanda.